RMN Listen Ring Anodan Basket Edition Ang Team RMN aniya karon sa may Purok 7 Barangay Ubalde ning Dakbayan sa Davao kay nangita ta kinsa ka atong tunulan sa atong usa ka basket nga grasya karon. Sunod na nato kay murag kusog jud kayo ang DXDC dinhing dapita. Doon kay namo sa gawas DXDC gyud tingali ninyong ipaminaw dire. Tinuod ma'am? Siyempre kayo, ma'am. Okay, verified mga kasama nga DXDC gyud ang ipaminaw. Pangalan nimo ma'am? Esther Sunday. Esther Sunday. Kamo bagid tibok pamilya ga paminaw og DXDC? Oh, siyempre kami tanan. Alright. Una na, ihatag na mo sa inyo ha, ma'am. Mangutan na lang, mig gamay lagod kayo. Unsa nga drama ang atong madungog, matag alauna, hangtod alauna 30 sa hapon. Kini akong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran is correct, ma'am. Ayan. Congratulations. Dawata ang ato ang basket, ma'am. O saan na to ang sulod sa atong basket? Saka itlog, Sa kaitlog. bulad, Bulad. mantika, bola-bola. Salamat kaayo sa RMN. Yes, daghang salamat po ma'am sa pagpaminaw sa DXDC ug sa tibok pamilya nimo. Congratulations sa inyong pamilya ma'am. Ato ni dawat sa ato ang grasya dinhi sa may Ubalde ni Mikbayan sa Davao. Kauban si Radyoman Joel Viray kini si Radyoman Amy Ginita. Tatak RMN. RMN Listen Ring Anodan Basket Edition